Hello friend, welcome to our channel. Hari ini ke video ngan hikayat pima yaitu ki perlak ki baju ringan ki bompat tip ya gini ki kerteng jong gini ki senduk ki pat jong gini ki senduk dan mentangan sa hikayat pi step by step kawai pa kawai ya ki cat kerteng jong gini ki senduk. Ya gini bana jerang ya kan ke bana jerang ikat ke sloping top cover kani pek ya kan ikat ke sloping top cover ke kani pan ya kini ikat ke frame ke tahu jika bu ungap kingap nanti kani ikat ke honey super chambar with it frame kaya gini ke inar boot cover kani ke inar boot cover PE ketu ba ke badan gini gijar ketu kani pas ke extra inar boot cover ke bang subuk hi pe ke balong gym kenapa ki ngap kin dam ban mi nani nasat ndara slam kini ki sing bon ki ba si kadar pe kum kini pe kadar kum ni te ngan sebut dah kini kenang ba ngap dam ban mi sakawe robot un saat te kani ka frame bagi ngap kicu pendan kam dan bu jingbam dan kakun dan ka yaki sop kiau kiya kani pan ngkot ka berat chambar ba ungap ucu pentrekam tekani kawe pe badan gitu gijar ngkot ka queen cage kani queen cage te kani ka basa try ka basa pa ngkot ka bottom board kani bottom board mat pini itu basa pa stam to bang piye spok kendau Taha kacing syah kani umde bukan syah ni ke kani inar bur umde bukan syah ni perlak hakani kebenta tang ba per bang sedang menbu ya ungap dengan bu syua dah gini kenapa pendap syua gini ki pat ki ba don sepak ba kalau dap kini ke benta kani ke badan sini sepak ke sa sebut dah kani pat ka honey super chambar anala debut ke honey super chambar sebut kani ka inar boot cover extra tersebut buat ke inar boot tu ke inar boot cover kumtu tenda labu ikatu biasa set nak sakani ke sloping top cover sukses kumtu ditanggung tu hi perlak kalawan dur